Kariboy Idol Season 2 Ban ketiu ya kasap ki khun samla Kani kani gerensan nak kebenta ki khun katem Riboy Ki nong mi khmat pajba jongga Khasi Hills Autonomous District Council ki bakentup nadu CEM ki EM ki MDC menta kesngi ki lapen long biang ya kajinya kendu ubat kisim hima kisim raj ki longsan ki mansan jong ki hima bat ki raj baper halor ki kam sa teng ki baide bat ki kam khaput ha baro gawai ki rilum khasi ki bahap bapo ki jingpet jingkmi jongga Khasi Hills Autonomous District Council Hakene kesngi kaladon gajingnya tai sani bah hakaba nakaliang jong kinong yalam raj bat kinong yalam hima kilawan ra aru ye kijing pentip ki batikana ki bakumno ki jaka ki bodon hapedeng ki kenrum kenram bat kinong ki jaka ki bodon hapedeng ka syongsuk syongsan Uba titos khan ubadeu CEM jongga KHADC habakaran hagelat pathai khubor ulaong babaro kabalai karan hakane gajingnya kendu menta kesngi on penpoi de gajing tho segi bor sarkar ban penbet no ya upod usam ubatikana jongga jelah Hakane kesngi laidon nadu CEM uba titos khan uba PNCM MDC ka maukhar penthor umkra constituency ikong Magdalene Saukumi Maulong ibidai MDC ka umsning constituency uba Victor Raniu MDC jongga Jirang constituency uba Rangkensai Kharbuki ubadeu MDC jongga Umroi constituency Ikong Grace Kharpuri ibadai MDC ka Nongscan constituency uba Bajop Pengrup MDC ka Langrin constituency nangta UMDC jongga Nongpo constituency uba Balajid Rani UMDC jongga Mahoti constituency uba Charles Marngar Acting SIM ka Hima Melim USIM ka Hima Jirang nangta USIM ka Raj Marwet bat kiwei Kami nanti leader opposition dia state member yang isi baru Bapak juru yang kiri manusia baru bahap apa ini di area lalu lima belim ke lima Nongspun, lima Jirang, lima Nongklau Bapak juru nanti yang lima Thailand di Kelampoi dari internet di website di Port Sawan Bapak juru di Oxford Juni kami ke jingkot ke Juni yang ini ke Jingalang Handi Kalau bahanin bakal boundary COVID itu nila form nadu kasdam araja kakanda. Kaban kuat bandung bandlang di kot Islam di documents KBD bat kacing penskem gedungi yau pun sam jongka district gedungi nadi juga council gedungi jongki hima kibaham ko Khasi Hills Autonomous District Council. De kali jarang khatu bagas state government kelas dami kecilnya keren kesongkan kawan-kawan pendengar ikut sambat ke saudara Asam tidak kalian kejuni ira penkeloy nak kalian kejuni ban belum belang di dokumen pada kecil sisa ke sim kaba kastet kawan kau ni ada kebabut bagi ada pendengar yang ke report jogi dokumen lalu imam lalu ino ikut Islam di pensisya Hari singgali bagi pur usaha jauh di hima Khasi di bahap apa Khasi Autonomous District Council. Kalau pun niat kalau katakan nomor bahkan territorial state kecuali kaku di hima Khasi niat kalau katakan nomor. Dan kadang-kadang hilang di Plain Sosial mentara Khasi kalau bahadir bagi ada sobat pas round kali-kali ke final round kebanginan kuat bandar ke singkat kedua ke manfaat lagi nama bandar lah manfaat asalom nama hidup dalam situation ke walau mungkin tentang COVID-19 tinggal aslam dengan jengkot tinggal akal dengan nopo nampak ham jalan kementerian jongki dengan kadang ni layo antara sini dengan belum jemput bagi kita jemput syuk-syuk nak kalian ke jongki bangun dengan pencana yang ini ke report kabagi on ka legal documents kabagi kung ka council niyan ya nongren ban tedi yo kursa tumang laong tentang bakali ka simple kre na ka yang kejuni yang ini documents but tamsida finalize in say kedo state government ban handover lali ban sovet state government bahkan jingin keren bat kasorkan asal kalibanon kat kumki dokumen iba ngingin sebet nanggalia ka council kata lagi ke stand kat kibala mentang bagyo nilai
Jadi saya kita don komenden kalian kahima jirang kita terbawa kita don imam kita yo unjuk kahima nasbu kita don ke Islam. Kalau tak terjadi terbawa kahima meliru kampala dan sobek ke Islam kita naik kori kepala kumpul ko ka tayo ka bakat do jom di menai pan sobek no jadi ke Islam.